street, madaktari wako kwa street wanagoma. Wanasema SHA na SHIF haifanyi kazi. Juzi tumeona makanisa imetoka, imesema inchi inaenda kombo, inchi inaongozwa na uongo. Kwa hivyo Mr. Speaker, nitasema hivi, ni either Ruto akubali ya kwamba serikali imefail na atoke aende, tutafute president mwingine, inchi iendelee, kwa sababu tulidanganywa ya kwamba impeachment ilikuwa ya Gachagua. Nilisimama hapa nikasema hii maneno ilikuwa, it was not about Gachagua, ilikuwa ni madili, ilikuwa inapigwa chini ya maji, alafu hapa tunawekwa busy na Gachagua. Kabla tumalizane na impeachment ya Gachagua ndio tumepata SHA na SHIF tumeshawekewa, ndio tumepata airport imeenda, ndio tumepata pesa inatumwa kwa universities haifiki, ndio tunapata wanafunzi wanaambiwa wako junior secondary lakini bado wako kwa primary compounds. Huku hakuna laboratory, hakuna kitu yote. Kwa hivyo tunashindwa wanasoma nini, ni kemiko gani, hakuna lab kwa hizo shule, lakini tunaambiwa wako junior secondary. Mr. President, mahali ulipo usikie ujumbe. Wananchi wa Kenya wamesema na maoni inafaa usikize ya kwamba uongozi yako imelet down inchi. Asante Speaker. Thank you PK. 1 minute.